baako mienu bi so na afa yenye course ne ayehwe why na yenye tentem ai ya kwai ya kan wasem mo hu da rafe die ebraso se ye pusu ye ho mo ya Abuakwa ni Agogo kwai enya de a ye ni che ho kura se pradiafo kura no a omo akura anya yi no mu bia adwane afiri so obi adwane afiri ba obi ye adwane afiri so wo da be kakra bu hu se na manfo nyina se si am firi ho no ma private car be ko ba ya ni cha se wo ko ba ko amra se ko si obi akwa ko se ni wo mra na efi basa ntuno kura ni Mitimi was ampi wa ha ana se ayi bi wa ha se MC bi wa ha anya adwuma nti ya gami jitum se yayi afrim aha nti so mo pani ye dia ena ni kire ya wo mo hwe no mo boy e kwa ndia ma ne wonu wo yate okay right enti yempa for na yempa ba kumienu bi number amope wo be be fra ba show ne so 0594 21 28 23 0594 21 28 23 and Agogo for ena omujumadi oni yen chimpeni for adwimra bibi so na fa yewi a yen hwe de aka ye be ye why yen twe ne tewmra na ye ma omanfo ni hunu se ye mpanimfo binumu a esese esu a Yesu nyina ide kodan wo mu no ye hwe ho asem taw ye bo voice ba ko me ni aka ho na fa ya ko ni why ye ni si ana ye ne sa ne enko big yame ye according to our constitution yes and say man ye gugu machine sini okay ye gugu machine sini ti ufa constitution na yeah chapter 20 no okay if ever be decentralization and local government okay the under no chapter 20 no aye and there was a district the district chief executive okay they say near raise it be a district chief executive and okay. Municipal okay it I was say inside district to municipal onye obi a obehwe day to day running of the first assembly I say first constituency the district to also munye obi running day to day running of that okay it I was say your part will be obey day obey according to conference constitution okay and the district chief executive yeah 243 okay and 2431 okay there shall be a district chief executive okay for every district okay who shall be appointed by the president okay with the prior approval of not less than 2/3 majority of members of the assembly present and voting at the meeting okay you know say every district here no and every municipal I was a president appointee obi appointee na you as district chief yeah yes sir yes okay na the man is saying na dima no na nko bi no okay no say the district chief executive shall preside at meetings at the executive committee at the assembly any one meetings be yes the executive committee yes our assembly hall okay be responsible for the day-to-day performance of the executive and administrative functioning of the district assembly. Next assembly or department be a shannon science. Honest or okay. Okay. C and be the chief representative of the central government of the district. That's our banner senior or okay. Okay. Now, the trainer they were chair vacant now they are no about present. Ne do be say odi. Okay. Every yes activity. Yes. Municipal I saw a present or come. Every activity meeting beer. Every activity media beer. Ya kwanya day to day running. Yes school nya. Yes. Your hospitals nya. Okay. Yeah, toilet facilities. Bibia running of the municipal and district. Yeah. Was a chief representative of the central government. Okay. In the district. Okay. That's I did you only see a binary day. Okay. And then also a day-to-day performing. Day-to-day performance and a day-to-day representative of the central government. John Dramani Mama. And a baby of a baby. But you're MP. David. MP. The MP nya by name Musini. On your day to day. MP nya by name Musini.
Nemom MC ya na DC. Ono na ye aban na musinia. Yes. I was day to day administration in our district. Be day to day na chese be from an offer be a besi bia. MC. Odi bi da se yentie boys wemra. Na fe yento aso. Yento adwumadi ne so. Nti Agogo fo ye ne mo anope ya kwan no eho asem na ye ka. Tie. Ani mo a mo ti Agogo ma sa kwan ye de bra ma. Oh, ade. Ebilisa kwa na sonje. Ofi kwa na wabre. Eda secondary school am futuro kwa na sopa. Yeah. Na ka no boya munya bi ko de. Ka ho de wa. I see. I na ka ho. Sa se kwa na nyenti no. Rawe de bi apeso bako. Okay. Yeah. So. Ga ko de ase agufo en ka ho. Ye hona mane ya bombe pese enfa. Ya ye bi enfa. Se mobu o de amfona mo aye ne kwa we die asma bi pa. Na ye ba na flow. Asku flow. Keso go mon ko obi chana bo. Ye ne mo aye pa le o tire yi. Na ye ba ye hu se aya taxi bi sisi o ba to bi ana. Ah, phone driver lo ko kwa nye. Phone driver. Baba je no o tia se lo ko. Ko to ba kwa nye. Nto wa kwa o tin ko so no. Ba do ko. Ba so le ko the taxi is here now. I'm here, you my bad. I'm on for this a drop. Dropping, Unica Pla, and then so you know. Seka, church of them, what the original Sam Okay. Katakyie 90.9 FM amansa de ro eso na wasugua utieno anope bia ye din obi atie Katakyie 90.9 FM enije fie. Okay. Enti Reverend Nyamba na chese agogofo omo chirom ahokyere de nyamba mpani se jesa wodi wani behwe nyase ya kacho wenya asumsem eye ni sem fo ni bra behwa agogo kwan bra sa nipa e wa agogo ebre ka bra ye ebre ho esan senti no nyambe mese ahomache abo no na akora no na ka ho den e wa agogo na ene ese edu awia no de a kwa Abuakwa ekohwe lai pa bo ho no ena wo hwe cars so a e fa yen de ekono anyamba se enye kwan na enya enkanse sa cars na fa nipa enti Agogo fo de ye huna ma ne pa. Okay. Efutu okuyen ekwan no 1-2 na driver de akosi fitam ene motor riders ne sa pragani abobo ya fo ne onwie. Okay. Ade hard pa nti yesre se won na ka bi wo mpanimfo a boy onabo MC yeah me ye sure pa se empeso we su de bia na so ye den e wo so ade ye ka bia wote enti na no pe Katakyiefm se wote nka yesre no wontwa na ni mehwe agogofo na areho sama duru ho dodo akwan no nya kwan ya so enya kwan ya ye ewa enwali bia sa ekwan na dey how many years ni ada ho be sese ni me ha mani na meka ada ho almost 24 years to 25 years yes abakwa de tia netie e wo mu a ne akofa kataplay bi ne abetwa so ye twa so keke ye nya bibia kura mfa ho magata bi kura na bia ye ntimi nya gata papa bi kura no a ye ntwa ma ne nya ya ebia nsu to a betumi afa so akọ ye hu sa bi e wo ho enti ada ho ache papa na nyamba nsu to abue epesi se de ne ye nka so ko pa ko hesisi a pesi a mekenya nyamba untumi chata alfufu mfaso enti se wo ba na se wanya ka ama homache bese no miensa eni no mienu bremu a nyamba ebo bese no num eba pade a eni usi kuruma sabi e chen de ufiri kuro gitu bi ba anakura emen kumase enti e ya reho sempa na fofo ihu no enye bete odi health wise ekwensu so be na hwe enya Yaba. Papa. Ma ekwana de ma menka bi pa. Binyame. Papa. Bebi ameka se mi se ye rules ya hawo. Se Ghana pa se rules ya. Enka ukadipa ntimi musa.
binya ke nipa ntimi musa yare be bo obi ade na ekonti e wo se yimi si kwa ho ka na ginginging oba bi okwo e kan na ide to twam e tam kwan anyi nti ko duru ye no na de ase mebiri na ide yaba ki road network ya from Ahatu from Ketia to Abuakwa na ba Abuakwa ye kurase dabi wa fra Abuakwa na be duru macro ye kurase dabi na uturu macro na he kwan a e free macro e ko bi ECG wa na ba who was a worrying very 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 well in fact me I didn't want to know and you kwa say umma nipa kasa brands and why how many kilometers how many kilometers at the bia mo twa so sa because I told somebody bridge bi na wo kwan dem na minim so be impo e be take how many kilometers say na ba a person ya mfrema nanam ho dust efi nipa mo ti kwan ho omo because e was so ba kwa ho beto aduane yeah the all home e be kwanimu look at all these things yare e beti akofa dia de abrom efi se di part ho na o home fi no me bibia ye because e was so pia bonten ba no beto aduane also so pia bonten opi fi ba no beto aduane kwa de ekodi enti the all body the all kwanyina obi at risk enti how many enti obi do okwa no busa say enti Agogo na mabiti sa kwa we yakwa hen a enti ye ko fere campaign time no rem ko ye campaign no rem ko di nkomo enti big dame me dwere ho amentiase how many kilometers e ko titi wa usi kwa yi ho a ufi kasa won nanta ko ECD office on ma titi ufi ECD ko Agogo e kwanwa dabi e kwanwa okay so I don't know me this ebia MC betia cheche mache ebia obi agiscan so obeye na bia akofa mo nsaase okay and ebia oboko ya another budget foforo okay say yes pa na every year bia the ye wom no say DC emi ehu adeko de airport ya e wom MC yes ya I was say MC me won ebia no bia the contract na wote so na ye nkopo say ni pa konipunu because aye worrying because aye worrying say baba ye eyi say ba ya kwan ni akoye eyi ni etira ntwi so ni aye ho dates nyina na eja sugu aden because yaria e dey mama for na eye ni bu ase mama ho aye say ekurase sebi omo aye say ekurase ase member bi kwa ko ta krampo ye dey wo ase ho ye inner rose bi eye kurukura inner rose kwa na ho nso enfo bi aho but we lead to other towns and lead to other towns so I didn't ye ho sa okuru maybe na mkase be na this MC sorry be na MC bibia ye dey ye ni be aye ho contractor and go be aye ho contractor mo ma ye hu ni pa kro na ho ye no na ye hu pe se be simu so ma ko si se ni pa kro so na ma be sa akwa because sa net ne e sa net kokko okay esa net kokko enya anwe o dabi e red say soil pa red okay etu wona mo ma wutiri ho ne wa nyina ba kokko we say what mean say fitan o mo talk I pity them papa e na say mo say fitan kwa sorry e na mo say fitan kwa bontin na wo de anu mbo fita wo de kwa sorry de say hospital bi won chen ho no yeah ene aduan na motonton won chen ho yeah ene wonim say say afin so ba bia obi hu bibia hu say dada hu dada e ya mo no kwa besi ho na nya say what of afraid of kwa na besi ho say dada what of fruit because get kokko no gu ho pe yeah o say dada yeah oh how many kilometers are you ntimi nya e ma kwa de wie pay because how pan down na mo nya e ma main road go kwa enye pay enye fe yeah e ma enye fe yeah nyamba me ba ori unu se e kwa sa Agogo kwan ye kan enu kure ya betimi afanka awe aba Agogo yeah udu sa Agogo station hono a uko benkun se akotwede uko onsa difference so tenten so a yesi be free ba bi nkran okay usi nkran hono ma enche na wo pie wo Sabiti hospital ye wa hai akusi nkawe out bomba ha nyina wo enti se ye kasa akwan na ye kana
sempeni for do makoma no madwen ba so no ma hwe no ma ya e de emfasodie bebre ne be ma ada surrounding towns e wa go ba sa be si to ase sabe pepe oh enti yesre pa na se de kan mirwafo no kura ne nkokrafo ne ne omutika ma due wote obeti wish so no omutia no matem na no kura de ba ma me ne se mesre ma me ntene nim na mkotena kire wadi a mintimi oh esa agwesa ampa because e ba no mu plan na peja na ni pakrasa de nasim ente ya ro hosem na Agogo ene kura atwa ho hia ne de ye kwanti ye hunu papa enye bete enya de da confirm kura na ama affect school na wo ho ni nyina wo za government school no esa wo nchen ho awo government school na be nchen ho pepepe na ro hosem no se nkran ketwa no kura no amo nursery no wo mo classroom ne be kwa no ho pe ebe kwa no ho pe anyamba se wo ko school mo na se wo so do be ko school na o hwe emfutura akwada na classroom a wote osua de no sa classes hours na school hours na o di no classroom ho no akwa ne mla no enya nwa de bia nkwa be bia na ewa no mobo o be bia na woti ye onya na fe ohunu nyine so nsuo afa na metena ase na mehunu se no ebe ye sa kwan ya sa classroom ni be sa ho no eno na masa nkwala de bia ohunu okay no Reverend mamini nkomo we Emra Sesia aha aye Katakyie 90.9 FM atwuma ha baabia ne mpotam ne na chi nyina baabia de ya giafa ya kwa chiripa Kenya sefo etie ya no pa nyina ne eye kontena sefo lakefo josofo mamponfo mu nyina mu tietepafo nyina ya cheche mu nyina no pa but nkomo ya ye di ya no ye ne yen MC entweche ehun komo kakra honorable wisdom osei buama eye MC atwima nwabieja south municipal ono ena municipal yi esine nan so sine sra so komo bia efa mantem ha de yera ena ehye ne nsa okumkom ena nadwumanti omanfo no nyina ebone emrane mira Katakyiefm so ni yemwache anopai Minya Najamoso anana pain. Ekia mone machifu titu ni achumanga biaja adishie nyina. Wedi ya dasi anope yo wene obre paso. Mesome damase ewo akwanya mosome dia mami ewo nkoma ya fami mpesu eso. Bibi nti asiye ni wana mopesa mujinjire mu. Edi efrimio. Right. Mira edasi wedi yebekọ yenkomo titiri pa ne so anope yedi wonkomo eye agogo no titiri pa eye na akwan badansa na no yenti we mfiri hotel nyame adaroma yera John Domani mama ebo udin ede municipal yi ehye wonsa ede mre kakra enie obaye municipal ni muna nkasa no o she adwuma ase niema ba ko mienu be na apese o kan ho asem sima be ba ko bi na afi yekọ Agogo kwan no so tew adaroma yo edin ka me form fidi kesi so na me dentia ama Ghana man panini ana adaroma betiba bi na machia wote kokoso Sante Kingdom area minti mon kasa abra men fanchia enkonkoma no sanse mo fidi ni direchiri na di chato the party chairman Yura Busadek any Andy Simba Io Achuma Mabiaja municipal nyina me branch executive na me chairman me ba wa send bisano so no e ba betena kunya kesi yi yankopon ya adoma May 15th na manya afeba ko kisa wati fi mu a na za fi ni manya bosome enso ewo akunya kesi ya omampanyini pone ne dia ubi ma me seme metena so na me ba no omampanyini siesie machi esanse o ba se nyina ya ba be resetting agenda eninti no o di sikatwitwi die ba ya guidelines down akoma sika o se yemfanya adwuma eniema me ba ye maye bibiri ya kwan na kwan no kan koka ma matini grade aya reshipping also ediama achumafo a esa mu wa achumanti nsama amekan manimisam
we ye funyade na akɔhyɛ yam be ye nyade a obi ade na ni ye den ehunu enyuma bibiri ana me ba ya me de drip machines no ayɛ ho adwuma we anu free one ma me de aso abofom abredi nkan atwema ma biaja ye benya abato a na ebi ni ha ba bi ya ka abato ba bi ekunam ɛyɛ nka we municipal na chi one ma e ti a me no ka sai ɛdan na do lento last month ya na me de asobo fom ɛsɛ awhare a me de share contract ni ntino ado lento processor ye hwe na bosumi mienu ntamu no yakwa akopa hontoma ama atwomafo anya ba bi a ombekunam sene be ya ahode beba niema ye konzumi anase yidi ediko yimu no uye no free one ma me dia so abofom a me tunzu ma akoma eye 20 mechanized bohu e dia ma atwomaman uye no free one ma eye tetania French compound ba ye di a modern one in the American polyclinic atwoma Agogo anya omhye a eni makɔ no monra omagu foundation ni nyina wi agye gina pillars omhye asie eye adwuma ɛwɔ eye emmem garage simochi ho a omso anya omso chefa eno so eye chest compound ko ya bi eye modern one a doctors any nurse for be ya adwuma ɛwɔ mo bangulu ena man danso if it chest compound no uyi anu fi ono mo a eye Abuakwa division anya 6 unit club block room aye no so no contract our site or ye adwuma eye banch ase if it's obadi school dying eni ono mo a omode tete mofra no mankraso achi hono banch ase udu nantia no branch e ho so ma mo 3 unit sisi amene ka say contractor wo kwan so a wo ye 12 kilometer tie road e dia ma manka eye banchiase ahia ntabanu efo a esa mo yen centrafo ntimu betimu di mani afa fa na so no makwa akohwe enu firi wono mo a eye apoyem eba saa besi nnebehi nyine ni dana kwan na nye contractors wo kwan no so a mo ye adwuma e wo saa bia ye wono so efiri wono mo no ye obola bi e wo mmem ni nyina me dia so ko bo fo ma ye ye firi wo okọ eye nnebehi kro na bola bi wono ma ye se na nanu pen so na o ma sha ase to bola bi wo e ba ma ba be yi sa referee camp no e di efiri wono ba bi a ye tu bola e wa atwoma nyina di kogu no be ba e ma ye ho adwuma empirem uyi anu firi wono ma na ade bi ha awofo ene ye mofra no school okay eye washroom anu mu yusu me ba ye many NGOs ekwa apam a yade atomu a enada bia me no be kaza mesa no machia ne artisans a hwani abaye household public toilet a household toilet no eso ediama each household ewo eye atwoma mo biaja a me wie no ne pound ma e be chati aba fie mu na wa ya na wo fie no ya chati aba ba ye ho aduma ede amaw na schools no de no nebehi schools no anya 14 seater eye WCU anya tetede na na yakoto so ni bi nebehi school anya okay aban school o no no ma o banka wi experimental o manya bi okay okwo toase o manya bi okwo eye sepase o manya bi okwo manhia o manya bi okwo Abuakwa eye division school o manya bi we ye niama me baaye me ni NGO sa a ye ho adwuma okwo ebia ya boso awia plaster dan no a afei ni be city no within 2 months me no mo say that MOU no kia no fi wono mo a ma cha mo na nkuro mo a pipe bu kwa black no extension me ni wash for apam the man municipal ye extended Ghana water dia ko ba bia ya manfo ni nsu a ono no na ye anda abra me ba within 7 months aduma ma ye ma hu se Abuakwa the center of the municipal mo ya kesa enam krunu ifri ye ne kwada association ba no mo se ma sha ase decorate kru no before
Xmas no and after Xmas no one near my papa and then she sha yene kwada so for years no wura no ma Africa Sapreco ba no do say am power wura municipal friend no atwoma no biaja municipal we yen she sha me ba ya so mention okay the abedom atwoma man right over municipal assembly blog na if you say blog no be see one near renovation eba ye wa wata ba bia no won say Luvers ne plow da ne wonyina mayi a ma sha ke POP a ma sha se eye sliding e dia ma municipal say be nya shape ami won say ho na ye apan atena ye e o atwoma ma bia municipal enti me ma be na me ba ya me dia gu e de bo atwoma ma bia municipal sa atwoma man no be fa no ntoma pa afira nyina na Ghana ma panyini Yura John Dramani Mama, a call my sika, or the other boy, and then find Yaguma, the farmer to my mind, and fan to my papa. I see. Honorable wisdom was said, ma your friend Okum come and I know Elchin come on a MC, a bank catch a penny or a Chimanga be just out, Municipal Ahase, Yeguso and an Edin Katakyie 90.9 FM, a man said the morning show Nusuni, your friend Yamiba Eric Odro Jr. Mira wadaruma sanse mi a obobo so nyina no minim se brepam ye bepa bre na fe washada bafie ne yadi ebia nkomo maako no pay de yese wa bie ne maso se ya kire yen Abuakwa Agogo kwan no onabo omanfo a ewo Abuakwa Agogo efri macro ekwa wo mo ete kwan ho a driver for omo eton niema ene omo ete Agogo krom in fact omo tete omo ha kwan na the so many years ni wo ye aban krachi pani wa daruma anamo ben ehye ben ene gu akwa mu a omanfo a omo etie anopei e wo edwumadi so ebe mo manye ni da so be mo mahunu se ampa ade ada wo mfie ba aduonu ni akire ni no honorable MC yewra okumkom abre so enema besesa yo bada seminia am say we nye asem foforo and family as say atwabu we ho na me free me abu ni di se konkro mi free agwa nfie ti me ya atwamani di se me ni say andi si apenso yiro atame sa wonya ne ba bi ko apenso na ke ya awu kwan aban a ye MPP e baaye ba betutu kwan ne se oye no foforo ana kwan no e ka wa ni mfutu ebo atwoma Agogo ni makuru adese e baaye na me we nkrata mu contractor na oye so adwuma makon knai e kwan mako igrinsia be betina kunyenso okay any about rules for e won ngitangudi esa se na contractor nsem na nyamencha de Ghana mampanyi akon masika ode maaye afia ya sasi no Yura John Dramani Mama nyamencha no ma no kwantentene no mbo no ban na dwumadi a wodi afi oboa ma atwamafo Ghana 14 di gunya no ontokoso na onya ne saa ne photo sanfo aye finance minister ekom na shebi de fie e de akom masika ye be isu na fie di batu ja no amati ase se mansini bia this is bia benya 10 kilometer tie route okay free atwoma makru e de kopem chede ai twemu Agogo no e 5.5 kilometers nti 10 na yenya no sa woti free mo ebi ya den ebika nti atwoma Agogo fo da omonda afi say say sa big push no sika ko masika na mampanyi di ba ya 10 kilometers bia wo this is bia no atwoma Agogo kwan no one of the main projects ya ni this year e di ama atwoma Agogo ni makrufo na mfutu no etuatwa ya beka no ibi be ko Abuakwa ibi be ko housing near the asase ya adwuma wonom sane be ya contractors ana omo wo kwan no so ya adwuma dada na o matia kam no e be se be bo omo so
na Abuakwa that dia se kwan na ati aka mu eno so matu no na mo be ba me nya adwuma okra no me de cement afra corridor ene 040 aye ho adwuma prensa nam heavyweight e fa kwan no sunti no enche na sei damiadom ifi na ochi ewu mi sa de kochi na ochi mi ni so no contractor na no ye adwuma ono no be ba kwan no so no ba be ye sa pantia na aka no e de afiri ho want to say on a contract no Abuakwa Ghana nsuo to ana ayira fa no e ho no mo so no o ya ba be drainage dia fa Abuakwa Ghana esa brand iti aban ho wa ye ni adwadifo e wa Abuakwa e ka bo ma ye Abuakwa market no mo no na nsuo to ana nwura ho e kwa na etwa ma ye pegya mu e de ko ba bi ani a ekosi e Battle University ani no no mo no eno ene ma nsuo to etimuru Abuakwa market ho contractor no ba kwa no so ye wi a be drainage no e de fa Abuakwa market no se na be ya nsuo to a enyiri emfa Abuakwa market bi. I see. We na yan Shay a Ghana man panyin ye wura John Dramani mama enam na ho de tumi a modern man no so aponi bi amame a me de boa atwoma ma biaga adehie atwoma man mira we de ye nche pi ye beja wo ama wakọ enche na wadaroma sesei oriwese se wan fi wo se a oyefunu ye ya yemhu ebiri ben pote na ewo nkrata mu ni hyehye yemnum na anka ebi a yenhwe kwan se adwuma betimi a hyase wo kwan no so wadaroma ni ya woni za fi na parliament eje ye budget e de ko ani tumu mako Shay parliament enyi ntuma se de mrache nsem Shay the ruling government e de ye de epe okay o man so ye kabima min kabi e man eninji abra parliament e baji bibia to no me sha obo Shay militia im kina makana se afin ko na wiye esa se akon masika no e ya na ye afi ba ko de okay you're on first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter, and your dear Sergio, a few moon. No, I wish you were Ghana man penny, you are John Dramani Mama. Any among Papa or the Abro Mino. A summer, young I say a come and wound. Now, I no ba, no Abigina Ghana. Much of the fee, at the Atro, Ghana Mamoon, and you say, and she said, you dear work on Diano. Beba next atuma Agogo this year beba e kwan no ba we shape no premium a obi ani I see to obi anto no bo e for kopem ko pass na me de machine yakoji so aye ho aduma obi anya akomato yam okay mai no ye be ni aye ho aduma enye de sem ye be reshaping the bed ye be tie road e de ama atuma Agogo ne impata mufuni miro kunko wadamo we de ye fan say wan kasa wonu friction o se menchia man the communication officer yes o mi studio has a sia me no kasa why ye aduma so e de aboa atwoma ban biniano abono modern e wo kasa mu kwa fa so e de ye aduma bra na e wo position ne modern mo and in the communication skills and a ma a breeding kind and this yamanuku it in your market seaweed a watch my man. Wow. If you say and this is sharp, Timu and cross 15,000 a watch my man with that. One each time a boost addict and the current executive see. And now one casasso. So what winty? What was so cajon? Meka na magina brane eta say the wa etuo mpanyinfo si etuo nya kitafo aneto nti wo na bo machidom okay and ma 2024 team secure 17,000 votes so kwa atwoma ma bia south north atwoma for north atwoma bia atwoma kwa anoma afano safi sapwe okay in yes 7 constituencies okay yeah the second
aye team provide a lot of Ghana man Panini Rajon Dramani Mama. You were seeing Katiaba boy about so. Yeah. And 3 weeks cry, our Santa Regina head office. Okay. And you wait, Rajuma, the constituency executive, you know, a year. When I not yet call lessons. Right. And Timetana says, I'm a cardian on your Juma. Okay. Now, in politics, I do know we piano. And I don't cope with him. Okay. Right. Mira Boma, say, Obiso say, Nikrom Kwai, Amanchia Kwai want him. Amanchia, and say, yeah, Ubisa, your press I remember on you. Yeah. Indeed, was so many. You are going in one of the machines could see quite so. I'm here reshaping from Yoso to Amanchia. Who is our Quanosophobia? Okay. And into you go and she says, almost Binya, almost Omochefa, and DC Amamu. Okay. Right. Mirabomana, say, as I say, Wadaruma, ready Menisa, Matia Funti. Mempese be ni se aye ni se na tiefo aka se wo ka se obeye na wanye Wadaruma madabe na ani die ni ahobrase mu a aja wo beba me fie ha na ya sheda di municipal ni mu nkomo pa me dia wunim your friend off ah Matias na me dia hwe me tiefo etime dia pa mu tiri ho ache mene Lekasa mafua okay your reflection okay okay as I said me be visit all development I buy as I me be site I see with the media and you be sure say na ben near stages project ni na do okay when e be ya be no e be tuma mom project be a percentage mo ye buy within 7 months no I order contract na do tuma phone nyina be ya dance for minimum say mu duma di mu dia most at times na ya na social media Facebook see ya ka say kura e wo Facebook YouTube TikTok ni nyina pena be ya ye betenasia and somewhere be kan ubetuma showcase ya mu bia hu ma Ghana mampanyini ene ndisi amanyuku ene mi ankasa me mansini krate panyini ya ye dia Abuakwa man otumen so baba bi dia kuno yate enti ene ye wie nkomo no kura no eya se de wakan ya no wato ye nkra na ye soso ya di wachi na baba ya beko bia firi se ye se yi ye ne ana ya de wabawu na ye ne ana ye sa de wukro enti ye sa no wato ye nkra na se no ya be di wachi na bibia atumi aye fine why me communication officer ben mo no nko bibia be ko bi oba mo so ati okay ye ja omo akokora no de na odi ja omanfo na afi mabunu soso enyina odaro mabonto fa man na odaro ma enya atuma no de ja mabunu nyina se yesim panyi atosa ekomo fradi mesra atuma mabunu tani ya mabia obaya enfa kumudi ma obia obia nyai okay yenim se unemployment rate no so but with the support of His Excellency, the President of the Republic, John Dramani Mama. Okay. In name say, Abayi Chairman Diako, IMF. Ye buy no afini ye more bosia. Ye say June, ye near me which is any another query. Na ya sha ya Buama ye mabulu nye Jumano Madat. Okay. To be a near Richimu, Ghana, Mampany. Amamunu ni NDC amamunu. I thought to be a chamang of your guard this year. Okay. Let's ceremony. In his baby a chamuno, none take we at all property rate. Any order levies are my general, Namutia, as I say, Mutia, Namumani a day. The buy many more here, a daddy 4, I watch Manina Bois, a man Puntu Cosono. I see section Roduma. A breaking kaya, a bandia bar. When they get the 4 quarters and she shall fuck on before so appear or motor. I am a mapping so any Ramama pension. Dear Jadifoni and Oma Casa, I will be at Yafu, a tour was Upia, near the book at Mama be dear friend I give. Okay. Let's Ramo. Mamma, the municipal, Tima, Commodano, not several year. Demand notice. Amubia Bosomanian, sir.
Sefa boa na fa piato. Eto na wu pia na saban emfa ya kom masika na maye na de nsisi on patam. Afi na ya afia, afi etwam na ya afia. Obi a ya awatuma bia gidi pefese nsu a na eyiri a. Esan sa santimanta mu nsu nyina befa na kobo ofin mu na odi akobo omunti no. So ta ira atuma no bia ga so a na me ma fo ai bobo. Afi yete tin nsu ni nyina mu nsu ato yi. Ya antije nsu fa obi ekun no. Okay. So to aso. Ni nyina ya moto a mo bi pia de aboa. E matimanya bi ani municipal no e de ya aduma ama atuma man afa no ntoma pa e de afra. Timatra mo. Right. Momwa me. Esa se amabu no enye ba akofo aduma. Tana be ya me so am ye mu leader no. Itima boa na ye de niema papa e de ama atuma no biaga. Right. Mira no pe be da se no breu. So me da Katakyiefm nyina mo so nya bread tie me ene NDC ewura man panyin hihye odi aba nyina so ase na itwato no mata tire me communication officer ewura freshmen so wonyere no nkunimbi edanani okay yes we da say honorable wisdom osebu ama municipal chief executive atwimanwa biaja south municipal ahasei ena ye no etwe enkomo kumkom ena obi ade frɛ no ono ye frɛ no okum kom wisdom or say Buama honorable MCE atwimanwa biaja south ena ye no edi enkomo ewa ma Sunday morning show no eso anopei eno enche ye bo ram na mpanifo ha na edi enkomo ba akumienu bi but before that no odi Benjamin say MCE wakasa mreli wonti ochina no yeah ye ba ye se betu e boase e bibim okay anti ne de jameti fo ne mpifo wa okay na chese ochina no ye ba right na de wom nyina no ye bibim yes ye bibim mago de wom ni de ye nyina ya kan okay yes right Reverend mama for bed 5 minutes be my tearful now almost so emre mu kakra wo hono na ye nko 0594 21 28 23 0594 21 28 and 23 ye honorable MC and edi nkomo no de wote ye de opese wo kan de opese wo de ka ho ni nyina ye mfa nsem na honorable board project ahodo bebre so se de odi aka ne free tina ko ebewuram ye didi bi ho nkomo ne ahwe or start ne to no so ayidi nachi de ebeko bia no ye ne omanfo nyina be che 0594 21 28 23 obetumi afra abadwuma de no sesi ataw empanifo ha na afa ye ntisim ne ni nkomo tehehye na ye nko ye nanim ye live e Facebook Katakyie live sanso na YouTube ye Katakyiefm TV. Hello, good morning. Good morning, India. Now what to say? Nyame dia cheye wo so Nyame adom boko. Ya first kasa free. We didn't translate because free and carry cancer takers. Oh, okay. Commander, be enti ano pay. Yeah, but you were MC wakase yi. Me say kind view. We need me personal but okay. We just for MP or NDC team no. Oba to asasa bi shan kwaso wa chi an ka chere se. E kwan e won potem ha no. Na me boa no oba ban mu a onre no. Na ne customer so wori anu. Okay. Aye re nu se. E na kare ni ma na se o ko ni 2 years mu no. Onre se obeye sa kwan na ma ye yesere no. Wa kum kom na me ye hu no. Se wo me kum futuro fa ma ye. Yes, yeah, that's it. Okay. 0594 21 28 23. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho first o kase free hin. E pacho say. Ye first o kase free hin. I know my phone number with you. Oh, okay. Right. Anyway, Yankasa later. 0594 21 28 23. 0594 21 28 23. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba che first okay free. Me dia ne Master B, Abuakwa. Master B, Abuakwa, Master B me entonka. Ye na ye kwan nyena. Isi aboya manya share bo se okay obeya manya na okay police station bi wo ho anu so wo
school in chair when I who send you for us, I put some say. That was in the venom baby. And I get to you here. That I'm saying, I did at my boss. A part of us who are. Between my boys in the jacket and say, I'm why you. No one years, the other, at my maybe in here. Okay. Okay. Right. Yes, so yeah, that's it. Hello, good morning. Oh, good morning, sir. Me right first, I can say free. The patron make a free party. Yeah, first say. You know, let it stay. Sir. Okay. Another Damakuma so name Amanchia Quano. Your suit to Amanchia. Okay. Mrs. Somaya Mo. Right. And Patum. Right. And the Daquano so dear Damakuma super. They say they are Roberts in a giant, so how? Okay. Now I come put to and high. Okay, right. Yes, yeah, that's pa minia. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, me fa be last one call be na fe yen share 0594 21 20 23. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Pacho. I'm coming to say. Na me dia che yen Pacho so I don't know if I go to Kudam. Wadaroma, e first so kasa free. Yes, let me go to the Catholic Community Hospital. Oh, okay. Champion me tell with you. Right. I manage part this year in Wakasapa. Okay. You support the talent. Okay. Me say me number 2 about bread night. Or me tin am baba at the bar. I see. Register at the Tomano. Many 11 or 7 and could Ghan and Nemo. Okay. Yes, we had that sepa FAW 0594 21 20 23. Hello, good morning. Want to me and you so and yeah, the akano. Any say enough to me. Okay, last caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Number Action man. Ba kono de manye ba enya no action man na why number manusu number oh me de kono wo ba me fry ba me pentin ba kono mate bra any command pay ma me mo ba so right and me na pa mo bo ade ba ko e be mo mo bo a I me fe ni say o man Ghana ntitire be ko yi okay e ga ma yimina na obi man so a ye kwotena yenko yefiu eduma ni yekoye edenti ni yeko obi man so eduma ni sika mebo na oto man so no makoye mawa o kwede obi man so ya na areho asefem okay tenfo a edi elimi na ye bom pipa e ma o mo so o mo deliver right ma yutu no right na se be ya yen so no e da tin be yefe okay na da tin no ni ni kwa ye man so ide enye ni da so right and one ni na ye hwe number bra mo boy ma wa se me da se ye ne mefre why na ye di nkomo right empany for fianti yenti sim tentem na fe simaka kraka no ni nyina ya twuma nkomo ene de ye ma Ghana at large enye na home kakra ene yedi atwuma nkomo na bibia atumi aye fan honorable friction commander communications director for atwuma Abuja South NDC ewo efia se minu akofinti roba for sense communications team member for the NPP commander machi eja opinyi kese bibia ye boko onyankopon dom bibia ye boko ye nyame ase enipa da se ni se oda na ostimi sore na emujedi umu afrisania na se nyame aye bia ma echi bibia echi sika okay onyamba ya na ka se nipa wa hoden a na so won fa so chen sika no ya na nipa ntia se ko pim se so hebeto obeyela koda obeda ayare paso no ana bo sampa enkwa ewu hia cha ahonya sa se nipa won kwa greatest achievement o de nyane na se nkwa mujedi umu afrisania se wadi enfiedu se nya shira papa ade chiwa adinya chu se kim o da na otimi sore nyame ba se ka ni se a ewu ha on ti ase on ti se nso bi beto a
udo yare ampa so na untimi so na woska da maguo so na untimi nie ehona bo sampa ye se wo nkwa wade no no krepa you will live to eat or eat to live. And the so ultimate young na de obia. So we live to eat, we live to eat. We don't eat to live. Because I say we more free mono. I see. Omo didn't na say bi omo say be obia. I see honum. The baby I be here, baby. So we live to eat. Sure. You have life. What's the food? I see. You don't eat to live. I see. We live to eat. We live to eat. Go bit mache. Me Jose nyame ba. Bibia e boko. Na dom nyame ya na de na bi ma no pese. Na affection kan ya. Wow. Nkwane ahoden de nyame de a chair no play. Oman moja edi emu officer ne. Ye ho me from free. Enra me kai se me ko hospital na me maso ba bi yare da hospital. Na me ba enwa se enam ha ye ko ba nyina ye ho me from free. Na imagine say me ase buy it da oxygen so for almost 2 weeks. Na your best senior check say every 1 hour bia out you have 15 cedis for oxygen. Go 20 na why high. And you can just imagine and normal and it is a fresh and wow live there sebi and kwane ahoden there wa na sebi wa de nyina anti you better trade down point say no pay or that chair. Okay. Kofi me sha se free so mo na mo di aban wie ya na fresh no mo buy. Sure. Municipal ni mo. Mama 5 minutes. Na mekwa sa babiem. Municipal ni mo. Eni matter say e watch me wa be just out ha. Nyame adom municipal ni mo ajo for now. But for now aban buy. For now I see. But aban buy e mojo in terms of project infrastructure and they also ekubia na mojo. I see. Sentini say the first name munyo right now no I say won she down who the normal eko won say bibi ko won say ye bibi won say bibi constructions be ko so hard na say emu adwere ne sa na wo kan say emu e din no aha me say emu adwo say ne me ekoyie for years ani ma normal dey say say dey kan kwan wa asem dey enya nkwan dey na ye bede trade am point na emu ma dey aka say your friends a municipal president I tin in kind of pay on in a pound for the back kind ho your friend say a constituency mu hana ye de ye hwe ni mu say e ba be ka ho in terms of project na yera bobo bi so na unfortunately cementment tie do na kan nyina yes but I think say me if reach na ko be okay na o make ni some comments be I think say public accounts committee no when onya opportunity e call on about some project be na wa chat or touch and I think say one with regards to yen lorry station I work in Katakyiefm you're MC odi kan twemu ya I think say so near there say project and a pass so no I think so you say obetachi since sign statement at the public accounts committee the ma every time be me pass or bia me who say they said a city no sa na ye de etie on making mention of Sepasi police station okay but I knew nana minim say Sepasi police stations na ye so a commission say be a police for the edi juma. And one other year Misakai was a project or castle or no to I think say they were right on him Ebusana the state of completion of that project. I'll make you about almost about a fatty statement say about 70 to 80% of the project were completed. I have not yet gotten the opportunity to be there to see what is going on, but Omuka say with time they will come and inspect those projects now. But on a personal level, me person me can be big projects back home you be a war a carrier to answer government hospital. I think say I buy a chair mono and so now a maternity block I walk upon mom. It was nothing to write home about until we started the project to your friend is saying build a new and ultra modern maternity block for nurses midwives if say happen for mobile honum. Now right now our project now the building everything painting I think say the kakra
equipping the facility with the needed your friend saying equipment, any tools are necessary, midwives at the bay juma and mestre MC say on man and course our project and not long ago a young kasa nana encourage him also the project be seen and so to answer encourage to answer government hospital hall. Okay. Say there's Okoyen emergency and accident unit one man and also a small space. I mean by me fair na me can a say both the midwives nursing station and baby and conforji treatment no. Okay. A say new studio hanu my there. To me just a 4-bed capacity emergency unit. And I think on here no this scene and so say or per se on here a new project obesi your friend is saying an accident and emergency unit. Okay. I think the MC was there, the Kings and everything. Right now the project is ongoing, but I say I don't know. Say I stalled it there. Okay. I don't know the state of. Right. The bumpire say omobema omania de accord those projects now because we didn't say I take the trumpet of legacy projects. Okay. Say a year. Project abandoned in the side day. So mubiano, a banway obey and I didn't say, and ya dear Beman in I day. A cois, coffee with us be or Beshano Yen and a bumpire say, on my day or see a bed. Okay, not those projects Nina or Marco Cosso now, or Matima touch no more. Right, coffee with us say. Katakyie 90.9 FM Amanside the morning show is near live. Ewo at Chimangwa be just out Hanina and beyond. You're quite tepa 40 mankraso ye ka say kontena se fo nyina tie lakeside aha so tafo fo nyina so 8 live hefa fo asene fo nyina so tie manso fo nyina so tie afi abrepo fo nyina so tie Kenya se airport about area fo nyina tie enti say ya bia enta banim kase ya kwa chiri enti no o ya live a o so ba bia wo bia no tie ya e kama kofi me ba wo biem na fe me wa ba ba che me die enti a mugija project bebre ho no ma anwie ba ba che chiri mu sesi a me firo na bo fashion so ba ansana no Foundation of Christ Ministry na make am for the amount anopenya me di fo nya me sofo anwosra won so nya me nam ne so ye nsentene awodo akese pa yade bia how bibia yesunsumu nsam de mpacho ko Foundation of Christ Ministry Apostle Emmanuel Jemfi enwosre ye adwuma me pacho bia wo bia no ba besi afria wo se o ko ne behi fa taxi na ko ne behi ni bi o tena bi mu a so besi Opambuo junction wo si wo Opambuo junction da benkum so na signboard ni si wo bisa se ope Opambuo junction ho na meka wo kan driver ni no nim ho obesi ho a osi wa no signboard esi benkum so ho fa kwan so bisa akoda ketu akora se me pe Ebeneza asore ho no a obia ba kire na Opambuo asore ho a obia ba kire Apostle Emmanuel Jemfi nyame akoa ete ho no mo a odi djuma na nyame nam no so e breki sunsumu eno nam famu ni ma bia atumi ade ama ho frɛ awade sofo e wo 0249 006262 0249 006262 0249 006262 Honorable fashion Mubaye ansampo na mubeba ne mubaye mama won so 5 minutes ye be san ba biem last one wa be wi ama me but anope ye din komo bebre municipal nim and for that matter we won person so hey etil say Baba so far so good okwenya mianim se me betena be ka che say ye ba ya ye bibia mu bia ho atona na ma nye nokrefo nipa adasande ade chande senya na ye needs no keep on arising enti yetimi fada kope ana afeba kope ema meye mu bia ho nye de ento ba metima ka say aban ba yi under the leadership of Yura Wisdom Oseboama mamotimi atry ama ma change the narrative no kakra because yamba ye ba aban mu na ko assembly a generate sikatutu de ma the communities the district you know now heard the kind of building and team as at that time yamba na chese enye ade a
efe na say sefata nti ewura wisdom osebo ama etiquette upon to serve as part of transformation ye be na atuma mu biaja na ma blocks assembly blocks no ya windows ya tititi windows na awe aproare na cha ensem fata kura se bitafra che say akrache fosi ye ni megu sa dan ba yo take that initiative na wasesa windows na dan bi akrasha se de aircon he de aircon ko assembly unse ye assembly no ebi a assembly members na kasa tena fansan ko hobe parliament house no yeah ho na ya sesa rivers no aye ni modern one and the aircon na we bo man say omko sitting a benya baby papa tena ma omoso den adwomo ti no kra for the status no kra aye plus enu na che hwe NC Bangula na yura former NC Yetima yura Awoku Michael Yetima so nyameba na it is nothing to write home about na enshen kran a enshen munyam kra ma say as a bank crachi ni aye use say wona betena mansi mu ahwe mansi mu no ye do betena edan say mu ye bae no atrase be renovate sa edan ene about to certification nipa timitema na ye era MC otena holding ni juma so ko a ode boa the community nyameba papa ye ba aban mu no under the leadership era wisdom osebo ama no ye hu say ye wo farmers be na wo your community mu okay omodo na etoda na seedlings na omubedua kra no na aye asemama so ye take initiative aye distribute 6,000 coconut seedlings and esa ema omo okay 6,000 between coconut and palm nut seedlings okay omunkodua ya nese for free the microfo a omu edua eno so ebeboa for free just imagine so ho na se amount kube se kodua nyameba obi beka se kube ye de ba de se ka onipa nim kube so fa so ofia reverend a time ago some time ago na me kube mi pesi ni fi na ama mi trimu da kra se kube kra ye tu tonye ska bi botom sa da ko me da wana alapa mi ka pre ba kra ni fi am ti se ko fo bo mpum bang pie ya dan a omotokube am say me kube kra me na me nton bi da wo amoto na so mo say ye to ba ko bet ye to sabre na ba ko say 1 cedi sabre mo to ba ko 1 cedi am say ahwe ene mo frey ba apa mo pru kube egu form no wi no ma kan 300 Ghana de ahye me sa da kube beti mi nupe kube dua mi nupe so just imagine say wo kube be 5 and 6 10 crowd wo fie 1 acre crowd da be bia na say afi so mo akoti kube a enya asemke 20 omo form adwene ko kube bia no so no mo adwene ko ene abedina ya ade a efa so e wo so okay yewa MC yanya ne fa honi si na yensa ba na ye kese sama asisi wo akeliwie so we akeliwie uya no wie onyame ba we no wie ye ba yi yakati sword under the leadership of Ebo MC okay yakati sword aye be si 2 chip compounds ba ko ewo Agogo eni emem okay na those facilities no wa ebe contain with nurses accommodation clinical blocks treatment rooms, OPD and washrooms. Senebea nyameba, we are taking this initiative. Senebea referral be na ya referred na pressure could di encourage no. Asubeti me ati yakate so that if all things being equal, ebeba into existence ebeba be adwuma aiden aboa. Okay. Onimba ye say ensign. You realize say atuma ngobiaja safa asi. Ye shede ni slaughterhouse papa bia ewo ha wo ko be bia na kwasefo ye kuyamwa eya na ensheda enshen kran emwa emma aduane ye di na nye ahodin emma ye dependence edipedua no enti under the leadership of Era wisdom osebo amano ya ko kate so da ye si ultramodern slaughterhouse eno so ewo nkaria senyame adodo se no so ye wia enso ebeboa ama ye ho ahenhare na ye na ma ebewe no yenya hygienic ye de ewum yameba enso ho ye refurbishing ye furnishing administration block okay na medical ka na yes I refurbish MC Bango medical ka in education over education ye construct 6 unit classroom block e we Abuakwa division school
say constructed 2-unit kg block and also amoabe you say constructed 3-unit classroom block masha say anasemo ya cut it short so and now me know like I say I feel no we suit and also I don't know sa the year MCA ka say ye cameras back off for more say numa ya cut it short na pempen so I dey so numa ya cut it short da building and it is in the processor mission air coso okay you really say 3-unit classroom block Banchase you realize a Banchase community no amun say in school school na akwa 20 year MC take initiative now as part of common fund e dey ba o man no ye dey be ekosi 3-unit Banchase yes I renovation e wo Abuakwa division school mo hono school da ba ku ho na esi ho a eswapa arenachi ye renovate no to Amanaba standard ye ba nso no asa launch Tree for Life program so ba ka una meba ye wura John Dramani Muhammad ba atwango beja wa bra ye launch Tree for Life program and say enipa dua ba ku bia wu a say the enipa apim na eden because normal dua emaye no inu no we mu minua we ba force na enim emfasode ede ewomti dua de dua ye preservative we hwa ye nua ye wo ye mamu na ye twatugu nti aban take the initiative e be launch e no so ha no so ya dua enua bebebia eno so so e be boa ye okay na me ba ma me fa we twanto all right ye ba ye no you realize say nso enwo asem edi some communities bi say do a problem say ya na nso naare those communities are nso omo chiro mo pa so as part of the novel project aye no you were MC I initiate 20 mechanized boreholes so ye be see no mmia bebrebe ye constituency mu onyameba ye be two ebi Akuapem it is in the pipeline ye be two nso ni bi Banchase Kontomlem Dakoa ehia Sedi nkontin nyameba kire Adankwame Asakaka Yoso Carrier Lorry Park ho na ye ho ne ho so ye beti mechanized borehole ni bi ho no ye betu bi oto ase ye betu bi Agogo ne say to be Abuakwa if all things being equal all this project boa amatimamfo a ye wa atoma mo bi eja ha ho be hihan ye in terms of nso ho a remember papa you realize say do su to be ma nso yirifa emiamia bebebia nso dida da ho no ye MC take initiative na me ekofa excavator ama ya tinsu akese wo ye mantamu na emitu so obere a Friday na ankasa anti mensi June July abreso because of the kind of initiative you're thinking ahead ya edika etiti so no baba and so nitimi ko free ya so toda a top 3 days start to aso a enyiri macro so these are some of the things yewra ye buy ye na community yentimi enkan na but as time goes on say okay beba na be mu nchechirimu na ye hu sampa ye buy NDC ye ba mu ye take say ye ba se ye be som nti de sese ye bia matimamfo omo wa atomango bia ja safa na sa atomango bia ja municipal mo yin amu bia no sa na ye no na ohwe the areas ye sisi this facilities and say ye this impuntu e komo omo na enye necessary say sa for de bia mo kwa na to abaye de ema abaye otiso yi na emum ye you as abaye it is incumbent upon you say wo be ye dijuma ama obi bia wo o maimu no ho ayeden atono so hwe so sa pepepe na yafa na ye dijuma ye boa ama bibia akoso wano nyameba we mu bi ni nsembe bibia emno ni ntimi yetimi enka nyina na se nyamede yenkwache na amre fofre sabe babe to the kind of project a ye were NCA na no so e dia ba atuma wo biaja ha ye kachewa oyem ebede I see. Katakyie 90.9 FM amanside rojumedi no wasugusu a otie no anope. Kofi. Yes here na empona. Na ye be koso asre NDC for asebi omodi eso semre. Minya friction bobo projects bebrebe. Budodo na o say is in the pipeline. Be sure say e be free pipe ni na
atu agwa bontina ya de akọ bit say ye did district road improvement program by drip by. That is where our munya machines now both the drainage here almost drench all these gutters places are flood there for they use these machines now multimedia excavators now multimedia drain those places and 6,000 coconut and seedlings and palm nuts maybe the minya who baby a fire there me who baby a fire Bobo Empire say in the years to come 2-3 years to come no all these coconuts and palm trees no ye be hunu wo yan atwema because hanyina na yellow slaughterhouse so can say I think say before they came into power there was a new block a wall your friend is in Carrier market it was there slaughterhouse I know the baby abattoir baby sebi you come and slaughterhouse new one and I met you say new one when you slaughterhouse ni baby you come na baby you ton baby you come baby you come baby you come na baby you walk ni baby you see me ton na na wo market and na wo market yeah slaughter baby you come but when okase omo ye no Carrier market ma kasa me say no Carrier man yes specific e jomo ye anyway and Carrier actually minimum say you kate so no Carrier man I hope you say short cutting ne kasa bebrebe ni I hope you say na nyame ba interestingly omo bae no o share point na euro friction list na I don't want to sound political and I say but yen na atwmanwa beja ho komo na ye die yen assembly blocks and change it was the same state now it was in when we took over we had to do a lot of renovation paintings and all that but unim say and I ban a need your friends a modern your friends architecture and tia corner nim no bit say louvers here can was him maybe ochina binu you have changed louvers e bia ochina binu be here say bia be here sliding doors near there what you say and then and yen MC Bangolo yen MC Bangolo how can I say me yen wait now kokot now it means their own comfort so here omo power I say there are other project I am seeing here agent your friend say attention a bit say lorry station am kan what me say you know acquire more or less like a death trap bin monhwe na omo ye nchi akese be ma osunko kwakwa amaniko nu bia wo sebise municipal yen current member of parliament so me fa kwan so na machia na masre say almost about 2 weeks from ene ye propose as NPP ye kwa presidential candidate ye be say adwobre bibia nko form bibia nko boko ye nyina sebise be osunko kwakwa amaniko ma ana sebi adidi ade ato na enyina akopre enye tokwa enye boxing enye kunkuma enye didi atem enye akayo all right kofi me da say fa sebi adwumfa nkoto na ba mani pa openo na nkunimde enye party nyina adia da obi bia yes you da say fresh shara mingo nyame ba before se be chia chiana mingo dabi minya we ba first I think say senka one can Carrier lorry park no pan it will be better for you because o hwe sikatuturi dia mo di share sa lorry park no some ya within a short time ina jirga no say enya ofele say was better ha fresh chiana minko ya be best man no na o hwe so ya started yeti hu djuma enche ya best man na ye na che say atime as serve the purpose ntia e kofa sa lorry park na dey buy so remember me make say kwa wie no me chia the constituency executives na no amachia me branch executives na me chair this former pamo atwango be just afwa chair me chairman of all chairman the ganganto chairman busare na ana person so yura o sebo ma wisdom so na no this amode to so akasa yi me ka say yura mo wakasa mu kwafo wakasa yi na wa chair sa pajuma di na de ma wo no within a short possible time why dey what's your name be why perfect medase medase Reverend aba empon ya ma ya da tiefo ji breti Katakyie man sanda ru ni nyina se na yada MC nso ase se
yesu nyina na ne onya sempa bia ka kire de ekomode ane me nti ne da so de abrabo no ni bia ya na wobre nti wa ma yesa ni da so we ni esese o me yensensi fom na mum yentumi sankan ye tar road a yense betimi abondi mpa na ye kama me chagufo a dibriti nyina ne titru ye me ma me glory amenu me de me frɛ na abrewa e me hira pa se o dibriti ende na onyo kasepa na me nchia me ma me se wa akua Charlotte mama me cha na no pay na me nchia me kani arechichire me nchia aferi community hospital fu nyina Dr. Jaba ene ne no me ka ho nyina ene kantin ho me nchia mama do ɔne me nyina o ka ho kra na ɛbɔ kra bɔ wo him ene ye wo wasem eti me chia o mu nyina se o mu je britain abribia o mu no de bia o mu machine am ready ready ɛda ha onya de so mu timtu ba bia kan ye ha na ye chia ma fi na atre na yo ho ne se eti mama do woni abusafo nyina ene me ba benis yakopon hira mo ne watima ena fi Lydia eni wo mo ka ho nyina ye che obi bia nyamba papa meni wade amajwade edi opa no okay right eni odi ma de ama me die na ansa na mesore kura no asemde ewo ho me pa cho e mata enu a momma eko SS omo school omo ko JHS omo empo omo ko KG eni nursery ni ade ni nyina tie ni ye enku bia atiesi montene so a eje ntre ha omanfo no emfa niagro eye nyamen krabia spiritual and herbal cream nyamen krabia spiritual and herbal cream me pacho atiesi fom say SS for no mu ko school ni nyina na niema bi ha nkwada no me pacho esesa oba no ko school a unya nyamen krabia spiritual and herbal cream ni bi eto ne chop box nim e ma ne de ko sanku we na nebehi abayua ba ko a okọ SHS ni papa beto nku yi bi ma no no de srai na ni yonku bi sori yetiatia mu kekeke mu school mu se akora no dija bia ba school mu ho eye nyamen krabia spiritual and herbal cream me pa cha otie obatai eniema asase a ekoso no wiase ehu me pa cha jinyamen krabia spiritual and herbal cream ni bi ma oba no na fasra on fansra sra me pa cha ba bia wo bia no atia sifam nyamen krabia spiritual